Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose turabasuhuje kandi twifurije amahoro y'Imana. Inkuru tubafitiye none ni uko abanyarwanda 9 bari bafungiwe muri Uganda barekuwe. Subscribe n'abantu umugisha. Ku gicamunsi cyo kuri 20 Ukwakira 2021 ku mupaka wa Kagitumba hagejejwe abanyarwanda 9 bari bafungiye muri Uganda. Uko ari 9 bose ni abasore, abenshi muri bo bakaba bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 18 na 23. Indi nkuru tubafitiye nonaha ubushinjacyaha bwajuririye imikirize y'urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be uko ari 20. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwajuririye imikirize y'urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina n'abandi 20 bahamijwe ibyaha by'iterabwoba rwasomwe tariki ya 20 Nzeri 2021. Muri uru rubanza urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza mpuzamahanga n'izambukiranya imbibi rwakatiye igifungo cy'imyaka 25 Paul Rusesabagina nyuma yo guhamwa n'ibyaha binyuranye by'iterabwoba, mu gihe rwakatiye kandi igifungo cy'imyaka 20 Nsabimana Callixte alias Sankara nyuma yo guhamwa n'ibyaha binyuranye by'iterabwoba. Sankara yakatiwe imyaka harimo impamvu y'inyoroshyacyaha. Rusesabagina y'imyaka 37 yagizwe umwere ku cyaha cyo kureba umutwe w'ingabo utemewe. Umucamanza Mukamurenzi Beatrice yavuze ko Sankara yahamijwe ibyaha birimo kuba umutwe w'iterabwoba, gupfobya no guhakana jenoside. Nsengimana Hamani wabaye umuvugizi wa FLN asimbuye Sankara yahamijwe kuba mu mutwe w'iterabwoba, ahanishwa gufunga imyaka 5. Ikindi cyo gihano cyahawe Mukandutiye Angeline, umugore wenyine waregwaga muri uru rubanza. Abandi baregwa muri uru rubanza nabo bagiye bagabanyirizwa ibihano biri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 3. Urukiko rwavuze ko rusanga Rusesabagina ubwe yarohererezaga abarwanya amafaranga akanashyigikira ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa FLN w'impuzamashyaka MLSD. Urukiko rwatangaje ko rusanga Rusesabagina na Callixte Nsabimana alias Sankara baragize uruhare mu byaha byakozwe na FLN n'ibikorwa by'iterabwoba. Urukiko kandi rushingiye ku byo Paul Rusesabagina yemereye urukiko ubuhamya bwa bagenzi be, inyandiko zafatiwe muri mudasobwa ye n'ibyavuganye n'abandi kuri WhatsApp byerekana ko yashinze umutwe wa FLN anaba muri MLSD. Urukiko rwavuze ko rushingiye ku bimenyetso birimo abapfuye, abasawe imitungo, indi gatwika byerekana ko ibyo bitero byagabwe n'abarwanyi ba FLN. Nyuma y'iyi myanzuro hari benshi batishimiye imikirize y'uru rubanza, cyane cyane abafite ababo bahitanwe n'ibi bitero bya MLSD FLN cyangwa abo byamugaje, bavuze ko ibihano bahawe byoroheje. Ngaye nguko rero murumva ko ibya Nsabimana Callixte alias Sankara ndetse na Paul Rusesabagina ko bikomeje kuba bibi. Murakoze mukomeze mudukurikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.